President ahlamula njhekanjhekisani wa mpimanyeto wa hofisi yakwe. Magqwetha ya vahehliwe ka ntengo wa senzo mihiwa wu xungeta ku mangalela maphorisa. Milanguta mahungu eka SABC ririmi ra Xitsonga ri perile. President Cyril Ramaphosa uri mfumo wuntshwa wa GNU wu fanele ku vonaka hi mitirho ku nga ri hi marito. President ahlamula njhekanjhekisani wa mpimanyeto wa hofisi yakwe ePalamende uri ku lwa na vusweti no antswisa ikhonomi ka ha ri swikongomelo swo rhanga swa mfumo. President Cyril Ramaphosa a hlamula swisolo kusuka eka swirho swa Palamende mayelana na mbulavulo wa yena lowu a nga andlala makungu ya nan'waka ya mfumo wa vunkombo. Van'wana va swirho swa Palamende va amukele mbulavulo wa President, van'wana a va nga tsakanga, va vula leswaku Ramaphosa u ni matimba yo endla switshembiso swo hava. Ramaphosa u ri mfumo lowu wa GNU u fanele ku tirha hi matimba ku honisa xiyimo xa lava nga swela. Many of us in this parliament have dedicated our lives to the pursuit of a South Africa that is free, democratic, united, and prosperous. We believe in our country's potential, and we believe that the people of South Africa do have what it takes. A truly great nation with a thriving economy that creates jobs and lifts millions of people out of poverty. We seek to build a society in which every person enjoys the same opportunities regardless of their race, their gender or background, in which every person is free to be exactly who they are or what they would like to be. President uri mfumo u ta languta xiyimo xa nhlayo ya le henhla ya khabinete loko nkarhi wu ya emahlweni. Uri Afrika-Dzonga ra ha ri ku kuleni eka mfumo wa xidemokirasi. Some speakers raised the issue around the size of the executive. While we continue to seek ways to use the resources of the state optimally and sensibly, we have also had to ensure that we achieve inclusivity as well as balance, particularly now as we have set up the Government of National Unity, which is an unprecedented development in the history of our country, to have up to 10 parties participating in the Government of National Unity. President Ramaphosa u tshembise konsa xiyimo xa ikonomi ya tiko. President u tlhela vula leswaku hambileswi ku nga ni nkayivelo wa masocha, mfumo a wu na yona mali yo thola masocha mantshwa. Ramaphosa u ri tiko ri lava gezi leri nga tshembeka naswona ri va kona minkarhi hinkwayo. Mfumo wuntshwa wa nhlengelo kumbe GNU wu tikomba wu tiyimisele ku pfuxa timasipala. Xiyimo xa timasipala to tala laha tikweni i khale xi ri eka xiyimo xo biha hikokwalaho ka pfumaleka ka vukorhokeri. Vaakatiko vo tala va rila hi mati naswona mapatu ya le ka timasipala to hlaya a ma fambeki hi mhaka ya magojigoji kumbe ti-potholes. Loko a pfula Palamende yintshwa vhiki leri nga hela, President Ramaphosa u te mfumo wa GNU wu ta tekela enhlokweni nkoka wa timasipala. U ri timasipala hi tona ti kokaka rinoko eka vavekisi, kasi vativi va ikhonomi na vona va ri timasipala ti na nkoka swinene eka vuvekisi na ku tumbuluxiwa ka mintirho. Doroba ra Joni ri tiveka ku ri ntsindza wa swa mabindzu eAfrika-Dzonga. Khampani leyintsongo Branding and Printing ya ku sungula ku vuyela eka matirhelo ya ntolovelo endzhaku ko kanganyisiwa hi ku timatimiwa ka gezi. Khampani yi endla bindzu eka xiyenge xa mathekisi, tikereke, minkhuvo na le tikhireshe. Bindzu leri a ri rikulu, kambe sweswi ri sale na vatirhi va ntsevu endzhaku ko tsandzeka ku kuma tindlela tin'wana to kuma gezi. We lost a lot of business. As you can see now, it's quiet while it was busy, but because we didn't have a backup system. Then after we tried, it was too late actually to do that, and also it came at a cost. So with electricity for us, it's the key. Without electricity, it's more like we are not operating. Vufambisi bya masipala lebyi tirhaka kahle i bya nkoka eka ku kurisa ikhonomi na ku antswisa vutomi bya vaaki, kambe ku tsandzeka ku nyika vukorhokeri bya nkoka ku fana na gezi na mati swi nga sindzisa bindzu ku hunguta vatirhi kumbe ku va ri pfariwa.
vativi va ikhonomi va ri loko mabindzu ya nga tirhi kahle masipala a wu swi koti ku endla mali. Without that conducive environment, we won't see any investors coming to invest in that local municipality, and that creates a problem because job creation is hindered. So municipalities are supposed to provide, bulk services, water, electricity. These are supposed to be of good standard in order to ensure that investors are willing to come in and invest in the local economy. Nhlangano wa mimfumo ya miganga ya Afrika-Dzonga eGauteng wu pfumela leswaku timasipala hi tona ta nkoka eka ku phakela vukorhokeri bya nkoka. And that is the cornerstone of what municipalities must do to make sure that people get water with less interruption, electricity supply with less interruption. When there are sewer spillages, those must be attended to within the short space of time. President Ramaphosa sweswi una ku tshemba eka timasipala u ri mfumo wakwe a wu nge kanakani ku tirhisa vutihlamuleri bya wona bya vumbiwa ku va wu nghenelela swi lavekaka. Thabo Bester wu lava ku tlhontlha xikombelo xa yena eTanzania lembe leri nga hela. Bester na vahehliwa kulobye ku katsa dokodela Nandipha Magudumane a va tlhelele ekhoto namuntlha. Nandzu wa vona wu yisiwe ka wavunharhu wa vhiki leri taka. Gqwetha ra yena rintshwa Advocate Lerato Muwela u byele khoto ya le henhla eBloemfontein leswaku va ta endla xikombelo xexo, kambe u ri a va tsaki hi ndlela leyi Bester nga khomiwa hi yona ekhotsweni ra Kgoshi Mampuru ePitori. Advocate Muwela u ri u lava nkarhi wo enela wo tihlanganisa na Bester va lulamisa ku endla xikombelo xexo. Muavanyisi u pfumele ku n'wi nyika nkarhi wo endla tano. U tlhela a n'wi tsundzuxa ku byela vachuchisi na magqwetha hinkwavo lava khumbekaka hi ta makungu ya yena. Namuntlha a hlamula njhekanjhekisano wa mpimanyeto wa hofisi yakwe ePalamende. I think we are now going around in circles. Earlier this morning in my chambers when you and Ms. Bester were there, you asked me for time to consult with your client and you did consult with him. So I don't understand your argument now with regard to the barriers or challenges for you to consult with him. You did it this morning right here in the court cells. I can see no impediment why you can't do the same within reasonable limits, of course, after the matter has been postponed. But as I said, between you, Ms. Bester, and I, that matter can be resolved. Mr. Lamini, we now have Mr. Mururi's clients, 3 and 6, accused numbers 3 and 6, who do not have any legal representation. I intend to postpone the matter for a week or so in order to sort that out. Magqwetha ka vahehliwa eka ntengo wa Senzo Meyiwa va xungeta ku mangalela maphorisa. Va hehla maphorisa hi manyala mayelana na vumbhoni bya tiqingho ta vahehliwa vambirhi. 5 wa vavanuna va hehliwa hi ku dlaya n'watipala wa Bafana Senzo Meyiwa hi 2014. Mbhoni ya mfumo ni mutivi wa vuxokoxoko bya ti-cellphone Colonel Lambertus Steyn u tshame a nyika vumbhoni bya leswaku Kelly Khumalo u kume riqingho ro huma eka muehleketeleriwa wa vuntlhanu Fisokunhle Ntuli hi siku ra 2 Mhawuri 2014 ni hi siku ra 12 Ndzhati 2014. Kambe leswi hambaneni leswi Vodacom yi nga na swona eka tirekhodi ta yona ta vuxokoxoko bya ti-cellphone. I murhangeri wa vulavisisi loyi a nga nyika vumbhoni bya leswaku eka tikhompyuta ta vona hi siku ra 2 Mhawuri Kelly u kume riqingho ro huma eka nomboro yin'wana leyi nga riki ya mumangaleriwa. Ni leswaku riqingho ra siku ra 12 Ndzhati ri fonele eka cellphone ya Senzo Meyiwa. A cell phone data that was provided in terms of section 205, does that correspond with, on the date of the 15th of August 2014, does that correspond with the information that you gave in your affidavit? It's the 15th of October. Yes. That does not correspond with... Thank you.
magqwetha ya vahehliwa va hehla leswaku ku veni ku hoxa tintiho eka ti-record ta ti-cellphone hi xikongomelo xo hambukisa khoto. It's a fabrication, a trumping up of a case against accused number 5 so that it appears as if accused number 5 did have a communication with the number ending 358, which number is said to be belonging to Kelly Khumalo. Kule ku endlweni ka matshalatshala yo kuma leswaku kahle i mani a khumbekaka eka rifu ra meyiwa hambi ku ri murhandziwa wa yena hi nkarhi wa kona Kelly Khumalo. Mnisi u xungeta ku mangalela maphorisa. On a reasonable analysis of this information, lead one to say there's a fishy smell here and a very horrible one. Is that not the case? My Lord, I don't think it's fair for me to actually admit that it is fraud. I cannot make that statement. Hile tlhelo muhehliwa wa vumune Thokoziseni Maphisa na yena u kanete ku va a ri kusuhi le ka Khumalo hi siku ra mhangu. Tengo ku ya emahlweni. Loko hi vuya mavhengeleni, ndlala ya nghena etikweni akelani Lesotho. Tshama na hina. Hi samahlweni mahungu eka SABC. Wan'wana wa mchudeni wa ka grade 10 u kumele n'wana swihambukelweni swa le xikolweni xa Mulawutsi Secondary eBlood River handle ka Polokwane. Rijeje ra wan'wana loyi wa 16 wa malembe ri vuriwa ku va ri hatle ri fika khwiri ra ha ri na nkombo wa tin'hweti. Xikolo xa wan'wana xi tshama xi tiveka tanihi ku va xi talele hi vanhwanyana lava nga biha mirini. We heard about the incident that happened at Mulawutsi Secondary. The problem is they did not even notify the department about the learner that is pregnant, because normally they had to punch the information of learner pregnancy in their SASMs. So we were going to be aware that there are learners that are pregnant in Mulawutsi, but without the SASMs and MEs to give us the information, we're not aware. But what the department is doing to investigate and also to check on the issue is to check if the LO educator in the school was aware. The policy says when a learner is 6 months pregnant, the learner must notify the school, and the learner must bring a doctor's note that shows that the learner is still fit to can continue schooling. At 8 months pregnant, 32 weeks, the learner must also bring a doctor's note that shows that she's still fit to can continue with her learning. That learner is not discriminated. When the time is due for delivery, that learner must be given leave to go and deliver the baby. After delivery, she must also be given leave. Holobye nkulu wa tiko ra Lesotho Sam Matekane u bohe leswaku tiko ri le khombyeni ro heleriwa hi swakudya leswi vangiwa hi dyandza leri nga hlasela tiko akelani. Mfumo wa Lesotho wu ri kwalomu ka miliyoni wa vaakatiko va nga ha sika hi ndlala. Tiko akelani ra Lesotho na xiphiqo xikulu xa nkayivelo wa swakudya. Holobye nkulu wa tiko u ri kwalomu ka kotara ya vaakatiko a va na swakudya swo ringanela, kambe murimi loyi a hanyaka hi swakudya leswi a swi rimaka u ri ndlala ku fanele ku va yona leyi kondzelaka vaaki leswaku va tlhelela eka maendlelo ya masimu no tirimela swakudya hi voxe. There is going to come a time when only those that can actually grow their own foods will be the only ones eating. So it looks like that time is very close by, I'm telling you. Kambe Munyane u ri ku va vanhu va tisungulela xirhapa a swi lavi ndhawu leyinkulu nakona swa olova. Let's just say 2 by 1.5. You can feed a family of 4. Tanihi leswi vanhu va kwalomu ka miliyoni va nga langutana na xiphiqo xa nkayivelo wa swakudya, mfumo wu ri ku ta laveka 1.2 billion wa tirhandi ku hunguta xiphiqo lexi nga kona. Kasi loko swa ha te tano vanhu va lemuxiwa leswaku va dyondza ku tiribyalela swakudya hi voxe. Inflation laha tikweni yi sungule ku tikomba ku ya ehansi n'hweti leyi nga hela leswi a swi languteriwile. Xiviko xa Stats SA xikomba leswaku inflation
a yi chikile hi n'hweti ya Mudyaxihi kusuka eka 5.2% yi ya eka 5.1% n'hweti leyi nga hela ya Khotavuxika. Switirhisiwa leswi nga hava ni xiave xikulu eka inflation swi katsa tindlu ni switirhisiwa swa le ndlwini, swakudya ni swo nwa leswi nga riki ni xihoko, ku katsa ni swifambo. Inflation yi tama ya ha ri ka 5% kusukela emasungulweni ya lembe leri. Hambi swiritano, inflation ya swakudya yi ya hi mahlweni no nonoka. Swakudya leswi nga tlakuka swinene swi katsa chukele, swiwitsi ni swinambunambu, kasi mandza na cheese na swona swi gonyile. Tindlu ni switirhisiwa swa le ndlwini swi gonya hi 5.5%, leswi nga gonyisa inflation hi 1.3%. Vativi va ikhonomi va ri inflation yi ta ya emahlweni yi chika, leswi nga ta va pfuna ku hunguta ntswalo wa mali ya vulombisi lembe leri nga se hela. Randi yi tiyelerile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko misava. Nxavo wa dolara i 18.29, pondo i 23.65, euro i 19.86, kasi pula ya Botswana i 1.34. Minkavelo ka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku i $2,430 hi awunsi, platinum i $905 hi awunsi, nxavo wa oil yimbisi $81.59 hi mphongolo. Hahari ka ntlangu wa bolo, wun'wana wa vadzaberi va ndhuma laha tikweni Pitso Mosimane u xiximiwe hi University ya Johannesburg. Mosimane u xiximiwe mayelana na ntirho wa yena wo humelerisa talenta ya vantshwa. Mosimane loyi a tlangelaka 60 wa malembe yo tswariwa u hatla kuma nyiko ya siku ro velekiwa tanihi mudzaberi. U teke xidlodlo xa CAF Champions League na swipano swimbirhi swo hambana ku nga Mamelodi Sundowns na xipano xa Al Ahly xa le Egypt. U vile mudzaberi wo sungula wa laha kaya ku ya tirha ematikweni yo fana na Egypt na Saudi Arabia. Mosimane u khensile swinene University ya Johannesburg. The study was conducted in 4 phases, namely Chancellor, I now request you to confirm. Hamilton Mosimane. Malama i mahungu lama ya mikhomele mona eka siku ra namuntlha. Xiviko xa maxelo xi ta landzela endzhaku ka mavhengele. Riperile. Riperile ya langutiseni leswaku maxelo ya tshamiseke yini loko hi langutisa kwala xifundzeninkulu xa Western Cape kona ku languteliwe maxelo ku languteliwe mapapa lama nga ta va ma ri kona kasi loko hi langutisa kwala xifundzeninkulu xa Eastern Cape kona ku languteliwe timpfula leti nga ta va ti ri kona kasi mundzuku kona ku languteliwe moya wo titimela lowu nga ta va wu ri kona lowu nga ta endla leswaku ku va na mapapa eka tindhawu tin'wana ta tiko kasi loko hi langutisa kwala xifundzeninkulu xa Eastern Cape kona ku ta va timpfula ta vevuka ti ta va ti kha ti ya emahlweni kasi loko hi langutisa kwala xifundzeninkulu xa KwaZulu Natal kona timpfula to vevuka kasi na tona ta va ti kha ti ya emahlweni kasi loko hi langutisa maxelo exifundzeninkulu xa Gauteng kasi kona ku languteliwe maxelo yo saseka laha Pretoria nga ta va yi kha yi famba kwala ka 24 kasi loko hi langutisa kwala hi Johannesburg kona yi ta va yi kha yi famba kwala 22 wa ti-degrees loko hi langutisa kwala ka Springs kasi na kona ku ta va kha ku kufumela kha yi famba kwala ka 20 wa ti-degrees kasi loko hi langutisa exifundzeninkulu xa Limpopo kona ku languteliwe maxelo yo hisa laha Musine nga ta va yi kha yi famba kwala ka 27 wa ti-degrees kasi Thohoyandou na kona ku ta va kha ku kufumela loko hi langutisa kwala Giyani loko hi langutisa kwala ka Maphata loko hi langutisa kwala a Blinkwater kona ku languteliwe maxelo yo saseka kasi na kwala Botsoleni na kona ku languteliwe maxelo yo saseka kasi doroba ra Polokwane rona ku ta va kha ku kufumela kha yi famba kwala ka 23 wa ti-degrees kasi loko hi langutisa kwala Mpumalanga na kona ku languteliwe maxelo yo kufumela laha Skukuze nga ta va kha yi famba kwala ka 25 wa ti-degrees kasi Mbombela kona ku ta va kha ku kufumela kha yi famba kwala ka 22 wa ti-degrees Maxixini kasi kona ku ta va kha ku kufumela kha yi famba kwala ka 21 wa ti-degrees kasi loko hi langutisa xifundzeninkulu xa KwaZulu Natal kasi na kona ku languteliwe maxelo yo titimela laha Richards Bay ta va kha yi famba kwala ka 21 wa ti-degrees Durban kha ku titimela kasi kwalani Potchefstroom na kona ku ta va kha ku titimela kha yi famba kwala ka 20 wa ti-degrees loko hi langutisa kwala xifundzeninkulu xa Eastern Cape kasi na kona ku languteliwe maxelo yo kufumela laha
Mthathe nga ta va kha ku titimela ku famba kwala ka 18 East London nakona kha ku titimela kasi Makhanda nakona kha ku titimela kasi na kwala Gqeberha nakona ku ta va kha ku titimela loko hi langutisa exifundzeninkulu xa Western Cape kasi nakona ku languteliwe maxelo yo titimela laha George kona ku ta va kha ku titimela kha famba kwa 17 Mossel Bay yona na vona ku ta va kha ku titimela kasi loko hi langutisa Cape Haggalas ni dorobeni ra Cape Town kasi nakona ku ta va kha ku titimela loko hi langutisa kwala exifundzeninkulu xa Northern Cape kasi nakona ku languteliwe maxelo yo kufumela laha Appington yi ta va kha famba kwala ka 22 wa ti-degrees kasi loko hi langutisa ka le Calvina kasi nakona ku ta va kha ku titimela kasi Standerton na kona ku ta va kha ku titimela loko hi langutisa kwa ra Free State kasi nakona ku languteliwe maxelo yo titimela laha Bethlehem nakona nga ta va kha ku titimela kasi loko hi langutisa kwala Welkom na doroba ra Bloemfontein nakona ku ta va kha ku titimela kasi loko hi langutisa kwala exifundzeninkulu xa Northwest nakona ku languteliwe maxelo yo kufumela lama Mahikeng nga ta va kha famba kwala ka 22 kasi Vryburg kona ku ta va kha ku titimela kasi loko hi langutisa kwala Rustenburg kasi nakona ku ta va kha ku kufumela hi leswi a mi khomile swona eka maxelo riperile